turagushima kuri ndiho, turagushima kuri umwami, turagushima kugira neza, turagushima igitondo cyiza waduhaye, turagushima ingene waturaje amahoro. Twese turi hano n'imiryango yacu, kandi nta marira nta nduru turiko turumva, ni ukuvuga watugiriye neza. Turi hano mu ngoro yawe mwami, turi muri rya hema, turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwambere ubujya muri yo rivuga ngo iyo abanyarwanda bashengeye, Satani arashengerana nabo. Mu izina rya Yesu Kristo turahagaze twanka imigabo y'ikuzimu, twanka abadayimoni. Yamwe abadayimoni mwiziranye natwe, sohoka, sohoka, tangoka, sohoka, shatangoka mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye kaze mana yacu, ubane natwe isaha, emera kutugendera mwami. Turi hano turakwifuza, turagukeneye, turagushaka mwami, kuba muri twebwe, ukabana natwe, ukatugirira neza. Ibikuba by'uno munsi mwami turabikweretse, turazi ko bizi, ariko kandi twongeye kubigushikiriza. Ubashe kuba Imana yacu, ube muri twebwe, ukora ibikomeye, wiyerekane ukundi, uvuge muri twebwe, kandi ushitire ingabo yawe mwami. Urakoze Kristo Yesu kuriho, ibisiga muri byose urekane, ubashe kutwiyereka, uduhembure mwami, utugaburire ijambo ryawe, udukoreko mwami, utwambike ukundi, uduhumurize ukundi, uvugira muri twebwe. Urakoze kuri umwami, kandi ugiye kubana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu ugororotse. Amen.